Ati ni mumaya mahoya, ni mumaya mahoya, maria matuire mahoyagirwo hitho-ini ni maiboku, Ngai ni aririkanite andu ake wewe kekunyitio geni thini wa tafari ya mugambo wa murimi njata kimiti wa gita umuthi nderi muthe thini wa county ya Embu guku gwitagwo Riandu na mugunda urona haha ri guku ri South Berry na mundu kuriria twi kundu gwitagwo Embu Farm niguo guku kunanagio gwite Kate Farm guku nikuo makorofia makuragio na njira nene na njira igwite undu uria wa bata wa kumenya ni atiriri aya mumite to bururi uyu witu Kenya tukwendia makorofia ona thi cia nja ni tugwitikira gukorwo tugithie nja na tugatigirira ati murimi ni ararorwo na ritho riatha no riri muone thokuria ikorofia riaku na nigetha rikorwo rikiuga ma ni rikurite wega na rigathie na njira ria yagirire he makinya maria mundu akoragwo agikinyukira tutiambagiririo haria ukwenda kwambiriria twambagiriria kuma horo wigie guthi matiri na to uguo mungurwa waku nigetha we uge ni ukuhanda ri hihi ukoragwo kuritio atia ni tukwaria na mutaaramu atutaririe ona ningi turi guku ni tukota kumenya atiriri njira nigetha miti ino ikorwo iri thaka uri niki naki gikiritwo nigetha makorofia makorwo magikirwa na njira njega na muthenya wa umuthi anga maya ni hindi marekira kiro ndiu ngoinukana kino ni tukumenya to tukirio guku twaririe twi guku ni mumaya mahoya maria ihoya riu turite hoete ri gucokio muthi wewe jambo miki oh jambo abogeithie mwiroreri kumarira mwirigaine ndakugeithia ni tondu he hindi twirigaine mugunda uyu hindi ria wari na tumiti tunini kimikono wari tumigunda tunini muno yes no ri muti ni yanenehire ni ona riu ni mutitu niguo na nyekira iha gutukira nyekira iha muno riu ona ni urona ona ye hakuye kwaga gukinyirika that's good umuthi twi guku gundu gwitagwo Riandu na ni guku ni mbere na riu guku ni kuo tuokire kurima that's good na turimaga guku tondu kundu guku ni kwega urimi wa guku ni mwega ni urakigua climate ni njega climate no njega kindu kiria guku kwendaga na utumai bas na hau niho tukwambiriria tondu tukwamba kumaririkania gitumi kia ucagure kuga ngurima avocado mwena wa mbere gitumi gia twende guku muno makiria ni tondu makorofia ma guku ni maumagira mbere na production ya guku iguru muno ungikorwo na indo iria ciagirire cia kuhe mumea ucoke ukorwo na mai maiganu niguo riu ongerora guku gwitu twina damu ye haria twathondekire na nikuo tuhuraga mai niguo riu twahura miti ino gwekirwo dawa iria yagirire riu production ikagieka atia ikaiga nene niguo na hindi ni wauga ni wega ni ngwambiriria uhoro wa mbere ta twiri atiriri thiini wa miunguru iria mukoretwo tumuthi tukoretwo tukiona ri kana rigetha muke muhande ri ni miungura mwethondekeire o guku kana hihi murutite kuma kundu kungi mukahehe guku minguru aitu tuthondekagira guku he hindi twagurite makorofia kuma na nja na makorofia mau ni momire muno minguru iyo tugikira tukiurania atiriri minguru eno iroma niki ni tondu tutiamenyire kuria mbegu yaumite na kiria gekiritwo iguru tutiui riu tugiciria ta kambuni ni wega tukorwo na nathari itu nigetha ni turamenya kuria mbegu yumite na kuria seed mbegu the Zion kana budding kuria yumite ni undu ucio ithu tugithondekera nathari makorofia maria tuhandite mugunda uyu witu ni ma nathari ino ya guku gwitu na ni makorofia mega na no tukiendagiria andu aria me guku witina aria makirija tondu riu ndituonire andu ni marahinyiririka ukuhanda mukorofia kiria gikumana guku ndui na no ikarire miaka ta igana miaka 3 iyo ndi hathara ndende muno he murimi riu hagirire kiria urarima ukamenya niki mainly kiria gikuo kiingi 90% ni ikorofia ria has ni turi na mikorofia ingi minini ya ikorofia ritagwo Fuete na ni turi da mikorofia ingi minini ya ikorofia ritagwo Pinkerton gitumi kia uhande muti uyu gwitwo hash kana itunda riri rigwitwo hash na ukamikira 90% niki gitumi kia jihie tondu market ya hash ni nene muno na nikiona tutihotaga ku feed market ikaiganira ni undu ucio riu kindu kiria tuhandaga kiingi ona migunda wingi tuhandaga mingi hash tondu riu market ya hash ni nene mwagitu gwikatia nigetha tugie na maciaro maingi thiini wa migunda itu hatire undu wa thiri wikagwo uhoro uria wikagwo no ati uhande muti uria wagirire the seedling iko ni njega alafu nutrition iko njega uhe mai wega gutire kindu kingi no uguo tu no hatire kiara
gitumi kia ucagure uge nie ngwenda guka gukuriria ikorobia riakwa mwena wa mbere na kwina migunda ingi miingi ni njui kundu ngurani niki tuoka kuona mugunda uyu ndwari kindu wahandagwo nyanya no gukuhi ni hari mugunda umwe tuonete na ha rugongo na onako ti munene ta uyu ni wari na miti ta igana uguo ri kindu na riria twathire kuo tukiona mikorobia iyo ni ciarite muno na ni miega tukimenya mugunda ti ungi na tukiambiriria kuthondeka na riu tukiuthondeka kinya hari ukinyite uhoro wa mane ati kundu guku kuri urugari na ni mwega tondu ikorobia riakuo ni rikuhiuha na kwi kundu kungi makorobia makuraga uhoro wigie mugamba ucio ndaigua wagamba ni hihi ta tutaririe niki kiria kiambiriria guku ri ni gwikira mai tondu ngwiciria ni uraigua inegene riu ni mai manjia gwikirwo tondu kundu guku ni kwendaga mai utumagira drip guku mai ni ma drip irrigation na twikirite tujeti turia nigetha mukorobia ucio ukanyua mai o hari urenda ti ugaitaga mai guothe o haria meri ikinyite noho mukorobia ucio nyua mai na mai mau makinyaga hau mwaka wa avocado mindi ukoragwo wa maita matatu kwina ma avocado makuraga kuma February na kinya kindu end of March kana mwisho wa March na kiambiriria kia April he makorobia mangi makoragwo mambiriirie kuma April mid kinya magoka kindu June hau uguo riu mau makoragira na mau ma murimo na gugakorwo thoko ni yathie he makorobia mangi maumagira kuma July, August, September, October kinya riu haha turi na makorobia mau me bei nene muno mabururi maria ungiuga ni mane makoragwo megituhota gwa kinya ni urimi wa avocado hihi ungitutarire ta mabururi mariku wa mbere bururi uria ukoragwo gituma makorobia maingi muno wetagwo Peru na hari ungi wetagwo Mexico hari ungi wa South Africa na Israel kiria riu maratucindire nakio ni quality ikorobia quality yari wa mbere ithui andu a guku Kenya ni turi muhaha wa mbeca muno mbeca wonio mbeca ukendo mbeca ndukaga gweterera aria ni metagirira ukarora gukona mundu ucio ni arona ikorobia riake ti ikuru ni agweterera rikure ritikinyitie size iria yagirire ni agweterera rikinyie size na arikire kiria riagirire no ithui tutietagirira na ni honaga ikorobia riu rioka thoko tutingihota gu compete nari tondu ikorobia riria quality yario iguru muno he nyamu twitaga dry matter turoraga kindu gitagwo maguta maria makoragwo thini-ini wa ikorobia ingikorwo iguru hindi yo niguo ikorobia ririega no nginya ikorwo iri above 22% yakorwo i below ikorobia riu ti ikorobia twirega kuigua kuria muna wa Murang'a gwatuika ati ikorobia gutiri kundu kungi ungiendia atiga wenderia andu a monopoly andu amwe tu no ungikorwo ukienderia hihi undu ucio we murugamo waku ungiwikira atia tutingikira uhoro wa makorobia kindu gitagwo monopoly tondu uhoro ucio ukoragwo kihinyiriria murimi competition is always healthy tariu ithui ta Kate tutingiuga mundu ndakagure makorobia tondu twikuo tondu kwina andu aingi muno mangienda kugura makorobia na mauge mena thogora mwega gutukira uguo murimi ri agirire kwenderia mundu uria ukumuhe mbeca no tutiagirire gutuika ati kwina mundu muna ati no ungienderio makorobia mau mothe tondu hau no hari giokora tondu ukora ukagira riri mundu niwe wetikirio gwika atia kugura makorobia uguo no agure thogora uria angienda tondu ena monopoly no angikorwo matunda ni kwina uhoro ucio wa kugura kuna thoko huru uhoro ucio niguo wagirire ni undu wa murimi uria atwirorera ni wende kumenya ndari ndahotete kwi-enroll kana ndahotete kuingira thiini wa Kate Exporters ndaici ni muretikira andu gukorwo makimujoin nigetha makorwo makimurimira avocado makinya maria tuoyaga kana makinya maria mahuthagirwo ni guka kwiyandikithia gwitu kambuni-ini ukauganie ni ngwenda gutuika murimi wa Kate kuma hau he form ciyuragio mugakigia na contract riu kuma hau ugatuika murimi niguo na ni ndauga gucokere kimiti ino ti biashara ya kwiru hatire handu iragwa mugunda viable wa kurima avocado wigana atia nigetha ngorwo ndi biashara-ini tondu okorwo ndi naga 10-50 by kiria ningoka handa avocado riu ri batari we ni ukona muti na mukorobia niguo hari undu umwe njiraga arimi no horo niguo wa makini tariu we ungihanda miti yaku 5 neighbor waku ahande 10 neighbor ucio ungi ahande 20 ucio angi ahande 2 andu acio hindi iria maritua kugirirwo ndukagirirwo wi wiki mugakorwo mwika group kando niguo na no nginya mugateithika tondu makorobia mau magoka makuo na mundu arihwo mbeca ciake kuringana na urimi wake indi na muti umwe tariu to uyu ri tungiuhe production ya matunda ta maigana riria twauga ni tukugetha muti uyu tariu uyu guku gwitu mugunda ni eka 50 na mugunda ucio 50 ri ni turahotete last year gutua tani 120
Oguo muti uyu umwe ni ukuruta kuma kilo 200 hau uguo. Thank you. Nyitirira. Hatiri undu ungi. Rĩa twambe tuikirie. Tukautie mutambo ucio ni turacoka thutha wa kahinda atari kuraihu. Reke twambe tukunde mai.